Twongeye kubaha ikaze nk'uko bisanzwe, icyakora hari ikintu twifuzaga kubasaba nko mu minota 30 cyangwa se amasegonda 30, niba bishoboka muraduha kimwe muri ibyo. Ikintu twifuzaga kubabwira ni uko twagira ngo tubasabe ngo abantu mushonje, abantu bashonje mwihangane, kubera ko ntibyoroshye rwose. Hano imbere yacu turi kubonaho ibintu byiza, imbuto nziza n'amafunguro meza. Gusa icyo nzi cyo ni uko twari tugiye kwiga, kandi koko tugiye kwiga ibintu bijyanye n'ibyo kurya. Murakoze cyane kuduha uyu mwanya. Wenda kandi kantu gatoya twabasaba, twagira ngo mwihanganire the voice we use, ijwi turimo turakoresha, kuko ntabwo ikirere kimeze neza muri iyi minsi ku bantu bamwe na bamwe. So murakoze cyane, reka dukomeze. Nk'uko turimo kubibona, iyi title tubonye ni ukuvuga iyo hejuru ivuga ngo the food we eat, iri kugaragaza amafunguro cyangwa se ibyo kurya turya. The food ni amafunguro cyangwa se ibyo kurya, we ivuga twebwe, eat ni inshinga ivuga kurya. Ubwo tuyihurije hamwe aka gateruro kagufi, iyi nteruro ngufi, twavuga ngo the food we eat. The food we eat bivuze ibyo kurya turya, amafunguro turya cyangwa se dufata. So nk'uko turimo turabibona hano imbere yacu rwose hari amafunguro, hari amoko y'ibyo kurya bitandukanye, bimwe na bimwe turabibona, turabifata buri munsi mu ngo zacu. So wenda reka kugira ngo tuze kubyumva neza, dukoreshe kano gafureshi. Agafureshi mubona kabanza ku ifunguro rya mbere rinaryoha cyane, abantu benshi bakunda gufata, ni agapome. Hari umuntu udakunda agapome se? None se agapome mu cyongereza bakita ngo iki? Bakita apple. Ubwo dushobora kutavuga ngo ndashaka pome, tukavuga ngo I want an apple. I want an apple. Iyo udashaka gukoresha gushaka, ukoresha gukenera. Ubwo iyo utavuze ngo I want an apple, ushobora gukoresha ijambo I need an apple. I need an apple. Nkeneye pome. I want an apple. I need an apple. Ndashaka pome. Nkeneye pome. Want, need. Gushaka, gukenera. Want, need. Gushaka, gukenera. Ubwo icya pome ntikirangiye neza. Reka turebe ku kintu cya kabiri. Aka kantu kitwa ngo iki? Mu kinyarwanda tuzi ko ari ishu. Ishu. Hari umuntu udakunda ishu? Wenda barahari. Icyakora abenshi turayarya. Abenshi turayakunda pe. Ishu rero mu cyongereza ryitwa cabbage. Cabbage. Ushobora wenda kudakomeza kuvuga ngo ngiye kugura ishu, ukaba wavuga ngo I'm going to buy a cabbage. Ushobora kutavuga ngo ndashaka kugura ishu, ukavuga ngo I want to buy cabbage. Cyangwa se gukenera, nkeneye kugura ishu, wakoresha need. Gukenera, I need to buy cabbage. Ubwo ikishu cyocyo ntitukibonye, reka noneho turebe ku kindi cya gatatu. Utu tuntu twitwa ngo iki? Utu tuntu turaryoha, twitwa carrot. Mu kinyarwanda ni karoti nk'uko bisanzwe, ariko noneho ushobora kuvuga uti I buy carrots, aho kuvuga ngo ndagura karoti. I buy carrots, aho kuvuga ngo ndagura karoti. Hakurikiyeho iki? Aka kantu koko se ntimukazi? Abenshi dusanzwe tukazi. Ibyo ari byo byose njye ndabona ari urunyanya. Urunyanya turabizi ko ariko turwita mu kinyarwanda, mu cyongereza ni tomato. Tomato. Iyo ari nyinshi tuvuga tomatoes. Tomatoes. Ababyeyi bimenyereye tomate. Itomati, hari n'abavuga itomati, so ni tomato. Tomatoes. Ariko nk'uko tubibona, ubwo dushobora kuvuga ngo I buy tomato, ndagura urunyanya, ariko washaka kuvuga inyanya, I buy tomatoes. Ndagura inyanya. I'm going to buy tomatoes. Ngiye kugura inyanya.
murabizi rumwe nyine ntirwakora. So tugeze kuki noneho? Ubu muri aka kanya, ubu noneho tuje hano kwa aka kantu. Ako kantu kitwa ngo iki? Nuko dusanga tubizi ni igipe. Ese uwaguha akagi ntiwakarya? Akagi mu cyongereza rero kitwa egg. An egg. Dukunda kugashyiraho ijambo ryitwa an. An egg. Okay? Igi. I want an egg. Ndashaka igi. I need an egg. Nkeneye igi. Okay? Gusa niturikenera tuzakenera na 200. We need 200 Rwandan francs. Tuzakenera amafaranga 200 y'u Rwanda kugira ngo tubone igi. So then dukurikijeho aka kantu, murabona ukuntu kameze neza cyane, kitwa icunga mu kinyarwanda, niko dukunze kukita, ariko it's an orange. Ni orange. Ni ironji nkuko tujya tubivuga, ariko it's an orange. Ushobora kujya kukagura akavuga ati 1 orange, nkeneye orange imwe, ka orange kamwe, of course. Hanyuma turakomeje, aka kabuto nako kararyoha cyane tugezeho. Navuze ngo mwihangane tugitangira, kandi koko nta kuntu wabona akantu nk'aka ngaka ngo we kugira ipfa. Rwose iyi rero ni ipapayi nkuko tuyimenyereye, ariko mu cyongereza yitwa pawpaw. Pawpaw cyangwa se papaw. It's pawpaw. It is pawpaw or pawpaw. Ni ipapayi mu kinyarwanda. Okay? So akase gakurikiyeho, hari umuntu utakazira. Ibyo aribyo byose ni umuneke. Mu cyongereza witwa banana. Banana. Uwo ni umuneke umwe, ubwo iyo ibaye myinshi turavuga ngo bananas. 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 Imineke irenze umwe. So twagiye. Izi tugezeho ni inki, ndakeka ari imboga. Izi ni imboga rwose. Nazo ziri mu cyongereza dukoresha ijambo iri mu bwoko bwa vegetable. Vegetable ni imboga. Icyakora na cabbage, ririya shu twabonye hariya hejuru tusa n'abarigarutseho, riri mu bwoko bwa vegetable. Icyakoza uwo muri aka kanya, iyi yoyo ni imboga rwatsi, arizo zitwa vegetable muri rusange. Okay? So tugeze kuri aka kantu rero gakurikira. Aka kantu ni agaki? Sinzi niba nabashije gushishoza nkamwe. Icyakora ndabona kameze nk'umwembe pe. Kameze nk'umwembe jyewe kuri jyewe. So umwembe rero mu cyongereza witwa mango. Mango. Tujya tubibona nk'abantu bakunda kugura utuji. Umuntu aravuga ati ndashaka kariya ka mango. I need the juice of mango. Ndashaka ji. Nkeneye ji ya mango. I want. Ndashaka. I need. Nkeneye. The juice. Ji of mango. Y'umwembe. Okay? Kandi rwose iraryoha cyane. Ntekereza yuko iyo twakaguze abana bakenjoyinga mu rugo kabisa, bakakarya bakumva uko babaye. So twari tugeze kuri aka kantu kari ku isahani. Utuntu rwose natwo turaryoha. Ndimo ndabona wagira ngo ni udushyimbo dukaranze neza cyane. So the beans nibyo bishyimbo mu kinyarwanda. Okay? Hanyuma rero hano turimo turabona icyo bita amavuta meza cyane yo guteka. Hari igihe duhita tuyita flour oil nkuko tujya tubibona. Ashobora kuba ari amavuta y'igihwagari, ashobora kuba ari amavuta yatunganyijwe aturutse mu kindi gihingwa. So it's flour oil cyangwa se oil to cook. Mu yandi magambo, amavuta yo guteka. Oil to cook cyangwa se oil for cooking. Oil for cooking. Amavuta yo guteka kugira ngo atandukane n'ayo kwisiga, kuko ayo kwisiga yo bayita oil for greasing. Oil for greasing. Amavuta yo kwisiga. Cyakora tubona hano n'ayo guteka. It's oil
it's oil for cooking cyangwa se flour oil, amavuta akozwe mu bimera bitandukanye. Of course now ubu noneho tugeze hano, iki kintu ni ikijumba rwose, nta muntu utakizi. Umuntu utarakirya nanone sinavuga ngo yarahombye, hari ibindi byinshi yafashe yariye. Ikijumba rero cyitwa ngo iki mu cyongereza? Cyitwa sweet potato. Sweet potatoes ni ibijumba. Sweet potatoes, ibijumba. Ndarya ikijumba. I eat sweet potato. Hanyuma hano turi kuhabona ifu y'ubugari. Iyi fu rero yitwa ngo iki? Buriya ni ifu cyangwa ni ifarini? Okay, icyo ari cyo cyose reka tuvuge yuko ari ifu. Niba ari ifu y'ubugari turayita cassava bread. Cassava bread. Okay? Of course, kandi nkuko turi kubibona ntabwo tujya muri byinshi, imbere yayo turi kubonaho cassava rwose. Sava? Iyi cassava rero ni umwumbati, ntabwo tuwutindaho, dusanga tuwumenyereye, abenshi turawurya rwose mu buzima busanzwe, twawurya utetse utogosheje, twawurya ukaranze waciye mu ivuta, twawurya waciye mu ikarayi. Icyo tuzi cyo ni uko cassava tuyirya buri munsi. Hanyuma rero tugeze ku kintu cyitwa umuceri, kandi uyu muceri twese turawuzi, ariko abana barawuzi kuturusha, kuko iyo umwana atashya nta gaceri kari mu nkono cyangwa mu isafuriya, hari igihe ahita acika intege ukabona biranze mu maso. Uyu muceri rero niwe witwa rice nkuko musanzwe mubimenyereye. So if you like rice, niba ukunda umuceri, congratulations. Ni ibiryo byiza, ni ibinyampeke, kandi ibinyampeke bituma bituma mbese nyine namwe murabyumva. Hanyuma twe gutinda, uyu ni umugati wo muri alimentation, hari abantu bayicuruza rwose. Ntekereza yuko byibura rimwe mu cyumweru umuntu ashobora kurya umugati. Niba ntibeshye, rimwe mu cyumweru rwose umuntu aba ashobora kurya umugati. Hari umugati uba uhenze, hari n'umugati uba udahenze, ariko icy'ingenzi cyo tuba dushaka nuko twirira iki? Umugati. So bari batubajije ngo what food do you like to eat? Muri ibyo tumaze kubona hejuru, ni ibihe ukunda kurya? So ngewe rwose nikundira igi, my friend. Ikindi nkakunda umuceri, murabyumva rwose. Kandi ubwo umuceri ujyana n'urunyanya nyine, ujyana na ka kaboga, za mboga, za mboga, ntabwo ari akaboga, kaboga wenda hari ahandi tuzakabonera cyangwa hanyuma umuceri uzajyana na za karoti n'inyanya. Ubwo iyo mvuze umuceri wowe ushobora kuvuga ubugari just ariko icy'ingenzi ni uko tuzi ko ibi bintu byose bijyana. Ese ubu kuki nta cyo kunywa kirimo koko? Reka dukomeze, wenda tuzakibona n'ahandi. So hano hari ikibazo kirimo kuvuga ngo what are these? What ivuga ni iki? These ni ibiriya cyangwa se ibi biratubona. What are these? Ibi ni ibiki? Nkuko turi kubibona kwa aya mashusho, ku iyi foto turimo turabibona neza. Okay. So ubu rero muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibi bintu ibyo ari byo. Twahoze tunabinyuramo. Icyakora nkuko turi kubibona, ikibazo cya mbere kivuga ngo what are these? Wenda duhereye nko kuri aka kantu ka mbere. Kwa aka kantu ka mbere turi kubonaho iki? Ni imineke myiza cyane. Umuntu udakunda umuneke, ubwo navuga ngo pole sana. Hanyuma hano barimo baratubaza ngo what are these? These are bananas. Ni iki? Ni imineke. Iyi ni imineke. Hano hari ikintu utibeshya arantera ibuye, utibeshya ntera ibuye, twigeze kuvuga ngo iyi ni imyembe. Umwembe uhiye hari igihe uba warahiye ku buryo usurya da. Ariko hano barimo baratubwira ngo these are potatoes. Potatoes ni iki? Ni ibirayi. Nta mwembe nta birayi, byose biraribwa. Okay?
nk'uko turimo kubibona, these are potatoes. Mushobora gukoresha n'ibindi bibazo mukoresha what, ukavuga ati what is this, twarabibonye. What are these, biriya ni ibiki. Ubwo mu gusubiza dukoresha ijambo ngo these are. These are, biriya ni, ibi ni. Okay, these are, ibi ni. These are bananas, iyi ni imineke. These are potatoes, ibi ni ibirayi. Hanyuma tugakurikizaho ya gahunda iryoha cyane nayo twahoze tuvugaho, rwa rubuto ruryoha cyane rwitwa paw paw. barimo baratubaza ngo what is this, iki ni igiki? Iyi ni paw paw cyangwa se papaw. Ipapayi iraryoha cyane. Ubwo iyo tubaza dukoresha what is this, iki ni igiki. Hanyuma twasubiza tugakoresha this, dusa n'abakoresha rya jambo rihera. This is a pawpaw, iyi ni ipapayi. Okay, hanyuma hano batubajije ngo what is this, barimo baratubwira ngo this is spinach. Spinach ni imboga, ni ubwoko bw'imboga rwose. So ubwo rero this is a spinach, ubwo barabaza ngo what is this, nk'uko twabibonye. Nimuza no hano ku muceri rwose turaza kubibona. Ku muceri naho barimo baratubaza ngo what is this. Naho kuri cassava bari kutubaza ngo what is this. So igisubizo ni kimwe, ni this is nk'uko murimo murabibona. This is papaw, spinach, rice, okay, rice, cassava, and what, and orange and flour. Okay, orange turimo turayibona nk'uko bisanzwe. Orange ni rya ronji ryacu, akenshi hari igihe dukunda kukagura tukagatamira rimwe na rimwe. Sava. Hanyuma this is a flour, ifu rwose y'ubugari, kandi hari igihe tuyikunda cyane, hanyuma tukayigura iyo tubukumbuye tukabusonga tukaburya. So it is a flour. Barimo baratubwira ngo what do you like? Do you like a cassava? Tell your teacher. Hano bari gusa n'ababaza abanyeshuri nyine, ese ukunda imyumbati? Bwira mwarimu wawe. Turongera kubasaba ngo umuntu ushonje rwose akomeze kwihangana, isomo riri hafi kurangira. Hano rero hari abana babiri b'abasore. Mwari kubaza ati does Hirwa like oranges? Iki kibazo kiri kubaza ngo iki? Ese Hirwa yabakunda amaronji? Ubwo turasubiza ngo iki? Hirwa likes oranges. Hirwa akunda iki? Amaronji. Hano noneho kuri uyu mwana w'umuhungu wa kabiri we, ngira ngo tuvuye kuri uyu nguyu, uyu wiwe arimo arabaza ati does Peter like mangoes? Ese Peter akunda imyembe? Warashubije ati Peter does not like mangoes. Peter rwose ntabwo akunda iki? Ntabwo akunda imyembe. Buriya Peter afite ikindi yikundira. Niba adakunda agafanta, wasanga akunda ikindi kintu cyo kurya yikundira kise nk'akabrusheti ndetse n'ibindi. So hano rero barimo baratubaza ikindi kibazo. Here they are asking us another question, which is what is your favorite food? Ni ikihe kintu cyo kurya ukunda? Tell your friends. Bwira inshuti zawe. Uhita umuhamagara mubwira uti murya kara, mubwira uti ngewe nkunda iki. Cyangwa se what food do they like? Ese naye mafunguro abandi bakunda? Reba kuri aka gatebo wenda kari hano hasanga. Kano gatebo niba murimo kukabona kari kugaragaza bimwe muri bya bintu twabonye ndetse n'ibindi. So nk'uko muri kubibona rwose turimo turabyitegereza neza. Okay, turimo turabona amoko
y'ibintu twabonye harimo bananas, rice, beans, eggs, cabbage, meat, milk and soda. Wenda ibyo tutari twabonye ni meat, milk and soda, ibi bitatu bya nyuma. So hano rero barimo baratubwira ngo munsi y'aka gatebo, ndakeka twakitegereje hariya mu nkingi ya kabiri, ariko in the second part turimo turabona ikibazo kivuga ngo how many children like it. Ni abana bangahe bayikunda? Ubu noneho baduhaye tableau cyangwa se table. Tableau ni igifaransa, murambabarira. Table, baduhaye table. Ni table ni nk'inkingi nyine igaragaza ibintu. Hano bari kugaragaza umubare w'abantu bakunda imineke. None se wabigenza ute ushaka kubaza abantu runaka bakunda ikintu runaka? Dukoresha ijambo ngo how many. How many. Reka turebe hano hasa. Hano munsi y'iyi nkingi, wenda nk'iyi mineke myiza cyane turi kubona, ikibazo kirimo kiravuga ngo how many children like bananas. Ni abana bangahe bakunda imineke? Ubwo hano tuba dushaka kumenya imibare. Ubwo hano haraza ikibazo cyo kuvuga ngo ese niba twabonye abana bakunda imineke hano muri table ko ari 40, ubwo 40 tuyita ngo iki mu Cyongereza? Ibi ngibi biradusaba guhita tubasha kuba twariza imibare mu Cyongereza mu magambo. Imibare mu Cyongereza mu magambo. Ngo kuva kuri 1 abana barabizi cyane, hari n'ababiturusha. Hari abana nanjye numvise babindusha rwose, azivuga ati njye nzi kubara kuva kuri 1 kugeza ku 1000. So abo bana ni intwari rero. Ubwo cyakora reka turebeho gatoya. Bahise batubwira ngo 40, abana 40 bakunda imineke. So 40 se twayibona dute? Reka tugire ahandi hantu twifashisha turebe ukuntu. Ngira ngo murimo murabona iyi dashboard. Reka nkore minimizing kugira ngo tubashe kubibona byose. Hano turi kubonaho imibare. Ni ukwiga kubara kuva kuri 0 kugeza kuri 99. Cyakora hariyo hazaboneka n'indi mibare myinshi tuzagenda dusuzuma. Uko mubibona dufite wenda gatoya, reka mberekeho gato. Wenda turi kubona ko hano ni muri 65. Hano ni ukuva kuri 0 nk'uko twahoze tubivuga. Hanyuma twebwe turishakira icyiciro cya 40 nuko turimo turabibona hano. Icyiciro cya 40 twakibonye, ngira ngo murimo muracyitegereza, giherereye hano manuye kano gafresh. Ngira ngo 40 wenda twagarandishijeho gatoya, 40 turi kuyibona yitwa 40. Nimba 4 ari 4, ubwo 40 ni 40. So ibi ntabwo twashaka kubitindaho cyane. Ubwo reka tugende twisubirire muri gahunda yacu twari turimo. Pardon, bajanye ibintu byo kwamamaza. Okay. Ubu ngubu noneho turi kubona ko 40 children like bananas. Hano we can also say 40 children like bananas. Hano babishubije mu buryo butandukanye, mu mibare ndetse no mu magambo. So akantu kameze nk'agateste gatoya bakomeje kutubaza ngo how many children like rice. N'abana bangahe bakunda umuceri? Ubwo turaza turebe rice. 20 yitwa ngo iki mu Cyongereza? Ni 20. Mushobora kuba musanzwe muyizi. Uko turi kubibona hano 20 ni iyi ngiyi turimo turabona ahangaha. So twikomerejeho gatoya, ubwo aya 25 bakunda ibishyimbo nk'uko turi kubibona, 15 bakunda amagi. Ubwo nk'uko tumaze kubibona haracyariho cya kibazo how many children like beans. Nk'uko muri kukibona kino kibazo cyacu, ubwo twari tumaze kubona ko 20 ni 20. Ubwo niba 20 ari 20, gatanu ikaba ari 5, ubwo 25 bakunda beans. 25 children like beans. Amagi ko mbona ari 15 ra. Niba 10 ari 10, gatanu ikaba ari 5, ubwo 15
children like eggs. Tugeze ku ishu. Niba 35 bakunda amashu, ubwo 30 niba ari 30, gatanu ikaba ari 5, ubwo 35 children like cabbage. Iyo ugarutse neza hano kuri iyi table yacu, 30 rwose urayibona, 30. 30. Ngira ngo mwagerageje kuyitahuramo hano muri iyi nkingi yacu. 20 kuva kuri 20 ukaza 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 ngira ngo muri kuyibona, 30 ariyo tugira ngo twibandeho rwose. 30 niyo yitwa sate cyangwa se sate. So reka dukomeze twikomereze. Ubwo 35 like cabbages. 35 bakunda iki? Amashu. Hanyuma 10 ni 10, ntabwo twabitindaho. 10 like meat. Meat ni inyama, ni ka kaboga kihariye dusanzwe tumenyereye. So 30 like milk. Nanone 30 bakunda amata. Hanyuma 5 like soda. Ese ntidushobora gusoreza ahangaha? Reka dusoreze ahangaha, tuzakomeza n'amasomo yacu akurikira. Ngira ngo ibyo twabonye birahagije. Reka turuhuke mu bwenge mu gihe tuzakomerezaho twiga amasomo yacu. So ngira ngo ibi bintu bizadufasha, kandi umubyeyi wowe ushobora gufasha abana bawe, nubwo hari ibintu bashobora kuba bamenyereye ariko bashobora no kubyibagirwa. Mwakoze rero kwihanganira kwitegereza utuntu tumeze gutya turyoshye cyane. So ikiganiro cyacu nakagaruka tugira ngo twongere tubasabe, niba hari umuntu utari wakora subscribe rwose nakandeho kugira ngo ajye akomeza kuryoherwa n'utu tuntu twacu. Sinzi niba aya masomo yacu ateguye neza ku buryo buryoheye buri wese, buboneye buri wese. Mushobora kujya hasi muri comment mukandika, mukavuga muti ibi bintu ni byiza, ibi bintu mushobora kubivugurura mukadufasha. Rwose ibitekerezo byanyu n'inyunganizi birakenewe kugira ngo dukomeze dufatikanya gusobanukirwa neza ibi bintu ndetse n'ibindi byinshi tuzasuzuma. So mwakoze cyane, tugira ngo dukomeze tubifurize ibihe byiza, kugubwa neza, guhaha kandi mukaronka. Rwose Imana ibahe umugati w'uyu munsi kugira ngo ibintu bize gukomeza kugenda neza. So ubu ngubu tugiye gukomeza dutegura n'ibindi biganiro byiza bishishikaje nk'ibi ngibi tuzakomeza dusuzuma ubutaha. So mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde.